agyaman na itinaimbag mo. Daytoy biag ko insalakan mo, Apo. Gapot grasya minragpat na pinayawayaan na kat di puso napnuanin ragsa. Agyaman na di kinaimbag mo, daytabiyag mo nga naisakripisyo. Tapno laeng subutan na ket tilangit ti papanak. Agyaman na Apo Hesu Kristo. Agyaman na ikinaimbag mo, adu nga bindisyon mo na gunot ko. Kasta mati bunga ti Espiritu Santo nga daita ito'y biag ko. Agyaman na ti kinaimbag mo, daytabiyag mo nga naisakripisyo. Tapno laeng subutan na ket tilangit ti papanak. Agyaman na Apo Hesu Kristo. Agyaman na ti kinaimbag mo, daytabiyag mo nga naisakripisyo. Tapno laeng subutan na ket tilangit ti papanak. Agyaman na Apo Hesu Kristo. Agyaman na